Bom, arambeze kweli daishinga joka na nyongo. Arambeze kweli daikawonjikwa na ujibiwa. Arambeze kweli auka ye sujet njuka uyamba abantu kana ujibiwa walokomo kana ujibiwa walokomo sha gamjuyamba haizo nuonao haizajir shanganjo amjuzamba. La mienne sujet à Léo, sujet l'autre très triste, ikao kena ujibio wenj, walo komo konoka content, na wanu de masababi, na wanu de masababa, kwanauka content. Les sujets njo kanza na mbeba. Nana owenj ikawende na wasulimanga riwaonao rijuao njojibi wakeni mwanadamu lui abwa partage shanga mjokaini sujet ijo utabisho wenj walo faransa van ije utabisho wenji wale ihokomoro ini sujet kao iwenji kwa jwamba mina rohombi haizo njokamba nami ntinaka ulea shanga mambo ili yemkomoria elewe ya ukaya yaomba avion amsafara wa hule dabo wangu wajua danger na yesu jerjo loniovan msafara wa barin ikaulilatsa na damu wenji kasna nyanyasi melimbili za timu melindrar hataba saa kwa jahea hataba saa kartujwa wafango na muo yedi ya kusudi ya direkti ya hangu na juanza ipartajewa ya direkti walo komori waone ye mazababi waone wadzadzatu waone okabura hanjanjar momnof yode sushi ya leo kam amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bom narambeze kweli yaujo ujibiwa ya jibiwa yaujo utukiwa ya tukiwa shangara ambao ne rifikiri wakomoro watukufu ye mzungu hau ye mwenye teknoloji yakahuja yajia fanya maneno kwamba avion dosahilishe misafara na singa jwa soti pia ya ukaya komori ridhulumi wa depuis longtemps
message yangu gamjo mbabi hunumanga genje nije hukumu rifiwa ni masababi wanga aranguye bahari ya Maori hata si bahari sana Arab ulanga wa huwa na wakumuli pia wafu hamsafara wa baharini ni waloma responsable numéro 1 de mapara ni wamanga rijua kuwa mwado de daula si daula za Komoro karjazile lanro kazi jabali yo wananti hamaendele mwana mkomoro gurangwe risk habiro barini hata haja Ulaya gurangwe risk habiro barini hede hagamio barini gamrongo sombabi elwa zazatu na babatu kwa wale yo Komoro na mfikiri haukaya ngabo wa wasulimanga hatamu ngabo wa hafamu barini shahe kaido hanze wa biro barini waja ngoma biyaoni eza wahunra kabati mwanadamu para ya jo kubali mwanahe yafanye msafara wa Libi au msafara wa Maroko wa bahari haukaya shipashulao linupuzio inumbandu kwamba zodiaki bwazazi ne zodiaki inubwazazi shinu chambriere ikao ngeba hizo wanadamu atimizi majana matano au majana matano par exemple ikao ekasa wapashia kwa chukanti vahanu walombandu kwamba espace ya 2 cm rangu d'espace ya done mwapashia shanga mja yao bala Mkomoro gasina tambu harmoiti c'est vrai gasina maisha madziro harmoiti shaho baikowa hao yoyo timbi hasibabu desijilio nduna tsuone nziro ya ulomanga hau yojoka huzemba shiunga horenge mnariali habu wa mbahazi hahante manahe hafanya mbahazi hate mnariali ya kamwinji yendambio hata hunra visa ya hula visa ngia jamanga haukaya ewavuka wa waswili hunu Ulaya owinji wa hao kwa tuja wameze kweli shahaini mdula prepara wanadamu wavira Libi wavira Maroko barini wavira Iraq wanadamu wenji wao wafanyiwa zitenda zero za kiuchafu yabwe message yangu mtuta walo Komori wanienge mtuta walo Komori wani deteste ya ujoka abo ujo ujibi wani sotura muyamba wangu ujo partage wazaze waone mazababi kaonga ni Komori ngamonao emnazo diaki wangu wapashe wafiomo barini zabari hinri unjiao fikira ya bengu nzo uji c'est vrai meshanga umadziro shaka ile mesha madziro ya hobwa hao rani mesha madziro ujo ya nshi Libi na Maroko rani mesha madziro ujo ya nshi hobarini vomio baki Komoro ukarma tambu ukarma souffrance shanga weboha ojiro do ukaya ngabwana wenji wale ho Komoro ngabwa junrao Libi ngabwa junrao Maroko watuna hikma na akili ya wali wa ukaya wende iso jaki ya madu kejaji wanyinyasi kwa jaone wende ya vili kejaji hanyasi kwa jaone c'est vrai e ya umbiwa haumbiwa sha yamba mrudo trawa ye ajani wakomoro watukufu wazaze ndo hiyo Komoro msito wa waneha nyufidia yo ujokana 6,000 euro haswaswada silonu Faransa ika wenji wa hanyu mbiro barini mwone tangu ya barini latso na damu wenji wavuku
waja ware Suisse winji wavuku ngo marate winji wavuku ngo harma wa desespere has esprit ukaya ngabo wenji wa Jarmetsino wabiro barini wadiwa za misafara miziro wabiro barini wadiwa za ukavala wakarma tangu hufana ukanamu waja wareli hawalevi kwa tufikiri maisha kwa tufikiri musahau kwa tufikiri ze arudhi wahuza wa jamanga kwa tufikiri ze dhahabu wahuza wa jamanga wadungu planeti na bala wa Roma waji waranti fami za maskini wa Jarmetsini watawala kwa tufikiri maudu ya hizi fami za hao na hini manadamu ya bihamanga ola habe hajia tsahi wanadamu wangu wenji harume Faransa kamili hoa haji vinyege bure dangege bure wadungu winji wa Jarmetsini rawanao mirawana washi ikawo wahundu tabu honzianiho owo na nziroho zamba shanga watsona nziroho zamba wanaume wafirwa wanashohatu waroma shadingo na shauso winji wa hao wamitiwa wabala wana warabu wa Jarmetsino ngo haruma tabu izo kamtsua mbio walohula waelewa etamu ikawo de hunda wanadamu wafanye misafara bari wanashatu wanga wala Jarmetsino wenda libi ngabo couple zadungana zahenda omjoha wavuko wa Sulimanga sha remwana mshere mwana mme wa uchafu wafanywa sitonda ziziro ezitonda ziziro zafanywacho kabati mwanadamu luna akili na hikma ya wambiyomo mjini haukaya utije utsione jamanga baba nuntuhenga katsamba utije wanawashe wanga wa Jarmetsino ya Faransa ikawa misafara ya Maroko na Iraki na Libi wafanyi wa uchafu wa mwendelo ya usoni no dingoni haufanya zitendo za ki-esclavage waja Jarmetsino ngaruwaona uhelikao duwali na sababi wanga wenda wanenda wanruwashi wanaume wanenda wanruwashi yuho Libi na Maroko na imopia owenji waja ngo harumatambu wa Jarmetsino rilasa rohonga zabandu ni wadzaze ikaw ngani Komoro ikaw abasar zaba ulatsa wananyasi harmazo daki za timizinra kwa tujulwa wafu hongo onamu deja ganandura fanye 3 semaines mwezi ya wanyanyasi watowa hobarini wangami anikatujwa wafu hongo onamu mzaze msayamana mradanzi na tambu ya mezishenda hombani hobo mzazi ujua wa ukaya omsafara wa barini haini mru ya pasharma zodiaki yo ujitwa yo hamba ukayetika upashamrende chayo ukatorotaru hamba ngordi ureje nganyiho Komoro wazaza hatu ngamwishao melizinji zipote yao ngamwishao melizinji zangami yao ngamwishao wanadamu wenji wa hafu kamtuka na hikma na roho yaambie mwana ukaya kanti dekarumbiwa na maisha ekarumbiwa na maisha ngajo ya hundu na singajo kayeti ketina tarongo pourquoi nywa zazatu mleho Komoro hauni mazababi mleho Komoro mtso yele wa ukaya kabati mwanadamu apeu hama marabu zabanu mtso wa ukaya kabati mwanadamu shiumbe shapeu hama muhindi huu nusu haba muhindi ni watujole kangaru wavumbua rilatsa wanga mobarini nyimle yuho Komoro ye manga mtsirengi wala mtsonuka ya wenge Faransa ngwanzo ritsende ompashiyo wa zodiac hawanada matimizi jana watu atambaba hanu wa upetea mwapashi ya puzio kamtsuole wa ukaya yode mauti izo njukonza na behini watukufu wa mazaba bimliho Komoro yeri yadika ongojorenga uvirobari ni ujahunu wende hata Libi unda palsa souffrance uvukia ukakuvuku
buambazi aho kensonye bakairo bwa mru baike bobwai kairo bwa mru baike bobwai mkomoramba ukaya kairi obwasimbi sahazentia mfanye mikarakara munjile mapesa mhuleze visa wanashu hatuanga walo harmazensi za sharabu winjil sojo kango unamuo hasibabu warengwa mateka hasibabu warengwa esclave wahansi wa yabu kwa tujua udisa ngwa chungo unandwa zio mazababi wanga wa jarmatino ikawa waswidi wohonetu warambi ya izo wafanyiwa ukarifirwa rifanywa uchamfu sidunganeda mnimlu mshangu yemlu mshangu wakausa upande ngarjiwena wabuatsongo uhela Swahili izo mjahunu manga mbezi hanyo kamchwambe verite hauzio walo komando watende wangamia sha ilo jahunu rumambiani nyimleo komando kama biyoro hombi iyo tiro hombi rilatso ulanga nduna tsanzemanga hata hede hejangamiza rikana faminga sevre ngabo wavuka wasulimanga emuwauzisa yemvukuje omsafara wa barini wa wanadamu jana majana maili wapasha zodiaki nzima puzio ikao kabatsa tambabanu wa upetea kamtushida majirande konti ya ukaya heni yavuka balada batu mareviki alafu heni mdujwenda aboga mjwamba abweka tifu ijihani yekamono emamaliena wao wabiri hulangwato wao balanda bwena usiku watungo hufa Komor kabati maesha sha kuna utsolala wa hafa wadzadzatu ndio Komor wakawa zodiaki za timizindra zabahiza wana wa Komor ikao jusqu'à maintenant garuomba zedu wavuki waheye déjà ça le fait 2 semaines à 3 semaines est-ce que ngabotoma yakango unamuo garombo mnyezi ngukango unamuo garombo mnyezi ngukawavuku sha eto mayangi yona hu gabo wadzadze ikao ngomba udua wanaha watsone harekade mavimbe evinda reka go unamuo mtsirenge manga masababi mliyo Komoro mwende libi mana nikawo wa hindi warabu nga mjuwawe heli yao kawa urongu wanada mwarede maesklavu wa urongu wanada mwarumia wanashotu wanga wandari mazensi za sharabu wakaunda fanyi hazi ema patro warenga warende zio watsongo wafanya uchamfu na waheya na waruma simbuzi rika Komori Rwanda na shatu wenji wako Arabuni wanaje wanamyezu wakaufanyiwa alhamdulillah alhamdulillah izo ganyiho Komori mrenge manga muitulia wohitswani gamrenga uzeriski wanyanyasi wanda ufamu barini ze famizatu zofungo barini nyimlo manga ikaunga mjua uyetambu ya barini mrengo zemali mwezive hakomori mwenda mrengo wanahi wanyanyanyi mwabitsa ho barini wanyanyasi watu uone hanga mwanao ze famivu walwaru maulila na tabu haukaya ngono avion ujo upashi wabego sokomora utujo katrakili gerjirambe bahari wavira hazodiaki ikawa zodiakio ipashi wanadamu atimizijana umajana maili msamizana hata yemidui wasa wakati midungu esiso barini izo njo kwanza nabi wa Komori watukufu nyimlo yabo partage mon direct heni mlulo Komori kairia bakibu hahe baikinga botabu ya mnariadi ujofanya msafara ukenti ufanye mbamkarakara hoda hon ufanye mbamkarakara hom jini rahana habango juho urohe wadunge bahari watso surete wadunge bahari
watu hata haukaya bana uzuro bwadzatu mlokomora yo ukubale yezo diaki uko ubale wandu hujahunu Espanye waotida wala warabu no wanda wala wakomori ne Afrika wanzu wapashia wahenda bala wambe mzima kana uliva yo ukujwa ubalia kana ulive mapesa shangu balia ewa nyanya na magalele sikiamaniyo wabalia otindao hauka wamfanyiani msafara ngwajwa ukaya iyo hufana ukanamuo yeka mvuku iyo bahati iyo 1% ya uvuka she 99% ya hufa ya utawa izo gammonao mrege manga mwitwa hitswani kamtsona ya ukaya sevre ngabo wavuka ye wavuka walo Faransa gamjwa wenji ngwauje e wavuka wabiro barini waja Faransa engwa ujo wenji owenji wadiwa za ukabala wadungu ni safara miziro waja huno wafanya ne mportoko wenji wadiwa za kawadungu msafara miziro waka harma hufa na ukanamuo kwa tiharma tauba na swala na uhimida Mwenyezi Mungu wenji ngwale wao ye wenji wadiwa za ukabala zila mali za huzwaziunga na hizo zote pia waja wadungu bange na unamvinya kwa sufikira shawatoa kwa tuyele ukabala wabiri harmatambu wa Sulimanga wadiwa za ukabala wakarmu wa Sufransi wanashatu wenji wafanywa uchafu wafanywa uchafu wenda mno harmazensi za sharabu wala wafanya shadingo wala wahela usoni wala wamitiwa wana washewanga wakomori wazaya homo barani harmazensi za kiarabu ho wana wahafu wana washewanga wazayo wana wa arabu niho wawalata wana washewanga wazao wana wa arabu niho warabu warengo wana hao wana washewanga wazao arabu niho warabu wao wadauno wana washewanga wasuli Ulaya wabalia grossasi za warabu ikawa warenge wakawameta souffrance haukaya ekedu hanza mkensi mwene souffrance yaho emisafara ya barini yaho arabuni ketina mwanamshe la plupart ya hao wafira wafanya uchafu kuplu na kuplu mlaka ukadene wahe jau haonepo mgumshahe ya hilo ye mgumshahe haonepo mgummahe ya rema ushadingo haukakabati manada mumchafu hamadi wahindi wanu yani duarabuanu kabati mrutu yele ukaya wanashatu wenji wa viole wa zamvu harabuni wa hela zamvu wanema hodingo nino usoni hauchafu emisafara barini wanaume wenji warendwa anu wasabotewa wafanywa uchafu emisafara barini Libi, Iraq, Maroko wakomori watukufu wanyanyasi kao watowa hobarini watowa hobarini lona videti za timizinra gami mshashi j'accepte gami mshashi ayat gami mshashi shabolo mshashi ngamambo rekangwa jo wishia rekakwa na wishia oui c'est vrai c'est pas maintenant ayati c'est pas maintenant inu hadisi andisahale ebo ya andisahale si wasa ya karna ujozamba ngar ujozamba na minga mjokaka zina ushange au kama kumuri mzio shake na uzia kaka na be messager hangu nimle yo komor vomie wera we 5000 euros ko zero e kama bila nimle yo komor sur lo faransa mabiania ukaya honka utsinrongo ni wamba sina rohombi ni wamba kartwanza mje ni urambia ukaenda mjezanyo izo dizo mkuhamba ye jaza ina mjezanyo s'il vous plaît wazazi watukufu mle hukumu ye misafara ya hobarini wana weju wangamia na mangalize videtinra mzezo diaki ye mapuzio ya bahizo wana wakomora zalawa Maroko na Libya nze uja Espanya za tuone jusqu'à maintenant wana wanga s'il vous plaît yabo la tsawanga si wanga
Yabo mimi turamu hozamba nipuwe nsizie soro ni zintabisha wala ni mluma responsable hokanga bwadzatu hunu wafanye misafara yo wanao haukaya seraro ujo na mzazi ujo utowe mwana ya mzaya komodi ya mabili virali biuche izo labo gujo la mhato 2000 euros ya be hébergement yedi ya hule visa ambassade shamzazi ya zai mwana ya mtomba ni hae ulo Faransa izo labo kana bitse mwana libi izo labo gamjo kaya gamjo unienga gamjo haba gamto polomik so wanadamu wapitso barini pia o wapitsa wautsuliwa wazaya oliyo ya upitse mwana holibi hauye mwana himanyanyi holibi yende yafanywa uchafu ya mitiwa ya ulwawa ya angamiziwa utiwone nziro hotowaze mali wabengo bergema uhulevize mwana yaje shemi safara hobarini leta wenji wafuma zababi wenji wafuna shatu wenji sidofikiri kama komori ngujolewa ya ukaya vanuju zingabo videti mbili za trawa nitirenge risk vanuju languhali ngabo wafukomori wenji nitirenge risk sha vanu watu wavuka o wadiwaze misafara ukaya tivili harima khaufu watoma tivili harima tabu ya sufransi ya ukaarabuni juma uprepare misafara hata tuwa sulimanga na nikebo mgujuu ndo swali na wambadua raili tivuku harima bahari ya kawu yuko ulo wanadamu sho wenji wadiwaza wadungu planeti wenji wadiwaza wadungu mvinyongwa nao wenji wadiwaza wadungu bangengwa vurao waudi wana wakomori na wadi wasakabala watabiara wabila harima msafara mziro wenji wakahula wabaki Libi wabaki Iraki wabaki Maroku wafanywa uchafu wanaume wafanywa uchafu wanawashe wamitiwa wenji waulwawa wenji wangamiziwa faminga watojoku wanaongo na mwakwati na Mungu yabo mimekatsama mitindu njoko shida nzihawe shanga mzambo nzitoro honi yangu yo ujoka unienga ya nienge hauka mimino katsivano hunu ngabu waneda mubu wa komori walu Faransa vanu wala lao bonze ngabu waneda walu Faransa vanu watohunda mbaindu hala ngabu waneda walu Faransa vanu ze famiza hao za wafanya misafara wa wasuli hunu wa wareje tu watomo dani ngabu waneda mwikao mwenye mzazao ngujotowa hata wende Libi ya hulibie biye hata ya ufanya hata wasuli vanu ya jehureje wanade mongo enshiu harmo Faransa hinu wanade mongo Marseille vanu kwa tabi hao ngabu hata waluna bezo weneza wa hasibabu ya ukaya mintuelewa imanyanya mzazango hanifanya msafara wanaka komori haka unanza hanifanya msafara tibiri Libi tibiri Maroku tibiri Iraki hata tuwasuli Faransa rija mempa emwahantowa na wala hukana tabiri kabala kauhanza vomye nyimle yokomori mazababu yemnari alijouze shiunga emnari alijouze dhahabu wana shohatu hawe mrulo Faransa bagu jousaidi ya ujemanga mwambie nere hema pesa njitaishie njitume nedi hata nedi na demande visa so fanya namna utahe bergema nema pesa gar amine ukaya nga jufanya tout pour tout ya ujoka na bergema nema pesa garjo shida ifanye tout pour tout hatu wanede mwa de tunaze visa suffit ndeli contact suffit ndeli contact ya ujoka na bergema ngena nema pesa garjo ufanye hata ya tuna visa nsiwane turamu ya katsivani ya rongo wao rahana urengariski wadiwa vile harma msafara wa hufana ukana muhu wamzazika ungawe komori huishia kama haji zibafuwa nadamu hobarini
Gabwanada muulawane warabu. Gabwanada muangamia. Ye mwanao leo haja hakawa. Gojo spite uketswambe ngolelo désolé. Gojo spite uketswambe ngolelo hujua ka ule msafara wa riski. Ule msafara wa zodiaki. Ule msafara iko wanadamu ngo wanadamu atimizi. Jana oma jana maili wa jaya harimu mna zodiaki wa puzio. Mwaza linu puzio. Inu timeli ya malozi. Inu timeli chailanku. Inu mbaidu kwamba puzio mwazaze. Inu meli kao ye zodiaki linu pusambriere. Yabo mimi imesaje hangu rumwambia ninyi wazaza hatu zenzi yangizo ikahuba kikomori ihodo hanyu reka ngaho matambu reka kutsar matambu shanga wo hanyu ngaho mjini hanyu ngojo lima ngojo lamba hingu na rike har matambu hatasha hujua kangobo hanyu eyangu manga yo huja Shaho juhane nira ki harumatambu na sacrifice ri aminu kaya rangwema koko hatu ni mebeya hatu wafumo bari zanzuane izo pia sabude ze laula za Komoro si de laula iloba nuhayo che rangu aswili owa Komori wo biro bari ni rangu nzuani rangu ze laula za madungu wafao yede hata wa Komori wapushila zenda hari za hezenti za Kiarabu. S'il vous plaît, msinienge mwaba ntwanza mjemanga hauka Yesu mwanyu mle ho Komoro nyi haba sina roho bikatwanza mje ngari jawo yo ramese parfum rafu ramene sakoshi na balatrenge mtsango wa 2 ans je de chatunga nja en vacances nje nifanye mba projet gamma mionindo heni je viens uko huja uo harenge mtsango heni je viens ujuja umonongu nguwaho uo harenge mtsango hawo mzazi yafanya ukumbi emnarealia njia harma ukumbi gurango yande yafanya mbandongo shahunu kabati mapesa yatli hao mapesa mwisho kawenguli bwa 1200 yaonga endao haruma charge golibo mwenje golibo nyumba gofanyo jao hubakishane mbahindu ya hekursu urenge 200 euro utaruma mtsango omtsango ula orenge ngoka tuambe gulofanya mba projet Komori babo nyimle yo Komori gamfikiro ukaya yekani ja vacances mwabalele katikati ema katikati ala ngari hulao haurahisi haruma mabonkwa risisi Komori lijaribia za quelques jours yabo wanada mumjoa unawasihe olamru ya renga mtsango ujo ya lole ujo ya wahe yabo nyimle yo Komori hunu kariti haruma mbebo gabo wanada mwajonza wajezao ye polisi hara ya uwarenga ye polisi yohanza wahubatishe nziani ekeda hati ya hoyombi wahuzise papie nti na vazimanta wahubali ye wanda leveshe eka kusina vuka gojo sisiwa sheka ujibeha okwa urenge eka ujibeha oko misare wanda endeza kartina bezu endeza nabala ujibeha kwenye uparo hube. S'il vous plaît wa Komori watukufu wadzadzahatu gamjoka ntsina ngonjoko shidanza bebanu mnishili sha yemdzadze manahe yani jusqu'à maintenant watsuheya watsuoneha wahakana esparu ke manahe ngujoneha yabole obomdzadze mwajina waishike manahe jirani waho kajaoneha hauye mwana Mkomori hata walibi jusqu'à maintenant kajaoneha utije ukanafikira hema naho wanzoma bien c'est qui n'importe quoi. S'il vous plaît hunu quartier harma bebo c'est vrai ukamade ngojwangaliwa n'importe quoi ukamade ngojonga docteur hangali sha ngabwanada molor ma souffrance wa Komori watukufu mtinienge yo de réalité wanyanyasi mle yo Komori
na mzie misafara ya Libi nduna tsende hajuono bya tungo hufahamba bihubarini wakati kaungo harma souffrance kairi humdu pashe avion yamba itsambalia rahana hoda wazame ngotungo hufa na ujangalia kabanu basi Muhammad Aminu kansiba nugamjore sante wakati kao hupashia videte yizama gauhobarini hula hutungu hata hujiransi gauhobarini hula hata hujihundu wa utungu hufahambavi haukaya mrufo barini wika fuselku yodo fahaduleri yodo fahatabu yodo na halaka vyatugumre ngambavi hambavi shamri kao salut DJ Sai shamri kao kairi humrufa yambaha bombarde hafu hau hafanya antida bafu direkti hau hare mabali hafu rahana manadamu ikao hapashi ya zodiaki yafanya msafara uja Espanyi ye videtiende yifuha ndungo banini hula gutsongo tapalamba bihambavi wakati la majitsonga jawo mndu fikire mzazahi mndu fikire manzani wahi mndu fikire manyanya mndu fikire ilado wakati haukaya ngamwesheleyo wakati lomo to mtiti na kana ila 13 ans tikati ndo barini skauda na ele ya bahari ya hobasha hopor ilidungana wanzani wenje njaka ujwa utsunga ya mwatu wakaya buhamba baima uo mubasha baima ababotura jifuriza saba yaonga umenji tijifuriza mido shelia jusqu'à maintenant tijifuriza wakati na jifuriza sinu hata tunyola mabani njaka ujilinda na walanga mimtiti ulaka jasu gajaduba jemrange na wode mu hule hanirati sitapala bala hata hajivuriza ili atsunge yeye tijondo timsigara mundu wakati na heya inakau na wati kamtiti 2 à 13 ans tikawona majitu habala jukatifu wala jaw ya rabbi heni manadamu luna roho gujo sante manadamu lo barini alo haruma tabu yalo haruma huno yebada ujua utsunga yatsunga hata yalemewa ya jiransi yebada utujua utsunga haukaye misafara ya Libi na ituhamba wayo ujua utsunga gujo tsunga hata yalemewe yewa tujua utsunga hata buduma pashie chambrieri kawoshi jaza wanadamu watimizi 100 personnes wamdu tujua utsunga huvidu haba na hudanguha ewanyanyu huwa huranti paskunga unaukaya yabongo wametandange wakomweri watukofu ngamjukaya kamnawisha shakena utsunga kakanamba narizie misafara ya Warabuni wanasho hatu wenji wavuku wenji wafu wanaume wenji wavuku wenji wafu abasarzamba uvidetinra ruzatawa za tuone hazabaiza wakomora eze famiza haongizoje uwadzaza haongo oje uwadzazi wao kwa jajua ya ukaya wafu wanajuzi waparo family et 2000 de personnes wajua kaya Libi wafu wana wenji wa Komoro Libi warengi wana wale mesclave Iraki ngabu wana warengi wale mesclave Maroko ngabu wana wenji wa hafa izo nywa zaza hatu gamdi wazao pourquoi lona sahu ya udwa zaraka c'est vrai Mwenyezi Mungu harinikambangi kwamba saha shati ndiyo yapo mimi mwana maikao hadungu zodiac habirobani ni juza kanza je Faransa kajawa suivi ngamjolila parce que c'est la choix sha badi banati zijua kage jomkinishi hayavuke hawiyativuke izo miti zijua yapo mzaze ikawe mwana juzi hede hangamia gojo kanti ulile haukawe mzazi mzaya mwana shakuja fikiri ya ukaya ilati visa ulati msafara wani ilati avion wajaza hatu wanasho hatu wanasho watu mabani hatu wahu watu s'il vous plaît pensez-vous mtirenge misafara ya bani ni s'il vous plaît ngamjo ukaya ngamjo ni hamjinga
gamjoni hakaya tilate kaseti sha ekaido hanza ewabirao mubarini wamambianiza kweli yeke wabirao libi wamambianiza kweli wallahi kamjajo huja haukaya wanashwatu wenji waviolewa wanashwatu wenji wafanywa uchamfu rausoni rodi nguoni wafanywa uchamfu wanashwatu wenji wa miti wa wana wa waransi iho walata wanashwatu wenji wa miti wa waulwa wanauru wana iho libi wanashwatu wenji wa jamanga wabalia grosesi za warabu na uo ti uvenza hao uhara yangwa huwa ufe ndio obligatoire uaccepte hawa hurengeza mvu mazababi wanga wanaume waendelewa shadi ngone warabu wanu waendelewa shadi ngone warabu wanu wajango wafaransa vano wasaya wavuko gwaona nzuro homambianize kweli yekangani zambao parce que c'est douloureux yetiro hombi ya ukaya katsuanza mnje ayati gwambweri ziye rivirende gamhujibu ahodva ziya wambie mwenye mzazaho haukaya winch wapiro barini wazazi wa wasaya kwa jajo ani winch wapiro barini heni la prepara winch wapiro barini wawabahisi wanyenye wazazaho shaka wati mzazo njuka fanata jwambie mwanahe ya mzaya hele tumbole ya mwamedavire lipi iso nchu hambia bu ayati kamhambio dako hanyu daki homjini hanyu daki komoro imnari alujo uzi dhabu ujita unjile yake mwinji uhule visa ngizo debande mwenye mzaza uyalo faransa ya hubesha bergement ya hubesha na 6000 €. Garjo humutunianize visa oulone mapesa kairu obwa mndu daike bobwayi rahana hunu manga izola baga mjamba wo pe usina rohombi katsonza mje shakairu bakiwa hanyu na wojuha ngono mzaza wojuha ngolo bake maile mavu wojuha ngolo bake ngolo ndo vimiti wojuha ngono ubu rahana honda lipi wode warengo uhelwa wenda lipi wode warengo ro mashadingo wenda lipi wode wa mitiwa uri ulwawa vomie ribakibo hatu bake mashanga wa maziro bake mashanga wa maziro me vomie chenu haukaya ye majito yohuja wakati kawo kusahutrawa ngawe suruka ye melisa imenye hizo dakimenya wakati la hukansi chuma majito yedo wakati mlako ufikiri nzaza yeska ujenrende yeska ujenjeni fanye wala ngochongo tapala angalia manadamu uno yalo harume dahari ya nao yalo juma utapala yanzu ya zingari mwanyanya vala na imanyanya ulangu tapalo yanzu ya mzingari ili ya tijono abahe ngoji hundu gono hana kalmauti kutungu hata hulemewa hujiranti kutuona mlima kutuona mji le bahari na le bingu uhisa tomaya wakuji utunga hutapala hata ngofikire sika ujanrende izo de ziko ukaya s'il vous plaît iyo tiro hombe nyimle yoko moro si wasaya mbujo ulala hafikiri ngabo videti yatwa walibia tuwa swili ngu deja ngu sante ze douleur za huwa nyanya ngu deja ngu sante ze douleur za huwa saya haukaya kangaona hikma ngaona akili ewa nyanyasi deja sawata wa watojula ka wafunga onamu ngotsungo sante je suis là shangam sante rangue makati watu wa hobarini watuhe ya mbaba hanu jusqu'à maintenant yekawazama mgungu sante ze douleur za hao ya baba sawa karma majito wakati gomerka ujarfanye nasiri jua kawaroshi ya maisha shenzi ya tidiyo buwadzaze henu wakati wa sawa pasharme zodiaki ya sayala wa ubarini wa ujitwa kabati mwanadamu atijuparo juhamba abo yo ujitwa ni mavuka
s'il vous plaît zenziangizo yeke mwanyanya mzazaho wambia ukaya vira hulani hurengi utitona kabo ngena mahaba nawe mwambie kangu nanzo nereye mnaria njeni jifanye projet njini beshe bergement na mapesa ndeni ambassade na ule visa yekanga wene bergement wallah ya ujukane bergement ngena na mapesa au kama pesa ngazo fanya hata tuna visa ntinone yebona kansiva on va faire tout on doit tuna visa ga on a tel franc ga on hébergement on va faire tout on doit visa tous les moyens sont beaux chatile ya Libye sha comme tu es le waya ukaya latsa wenji haukaya ngujukana farce je vais aller à Libye à modo Libye nafanya msafara she wakati juenda hata upashie meli unambwa kamtrawa unambwa kezo daki menyeha omotori menyeha wakati la ukarmazili hilo hujito hoshelewa huzaya hoshelewa mzadzao wadzadzatu wa Komori s'il vous plaît ye mzadzi ajoma ngujwa hutune fikra uviro barini uje hunu uvire Libye uje manga uokaja wanza katuhanza yo uhanzo mambie nike 5000 euros njifanye mnazi nifanye namna unere bergement nedo ambassade na tsahe visa haukazi airiviki mgatuna riviki yo kashni witrawa sha gasna nyanyasi harmazo diakinrar za sazatra warmaze bari za Libye za kazaza ne Espagne jusqu'à maintenant kwa jaone gawajonga na wasagwa jomba wadungi s'il vous plaît uyo tiro hombi ba wonjo hani gomja be mjombo le na ruhombi gonja kitula ba bertiviro Libye oui gabo wenji wabira Libye wabira Maroc wabira Iraq wawasili unu Faransa na bana wambe mwanyanya mzaza ngo hanzo bya ufanya msafara shabu wawasili mempa emwa yo hudunga aro hangu be mtu mangu katujibwa nawe ujihundu ha uidula mzazi ya kaunanza uidula mzazi ya kauduni veshemba izanguo uidula mzazi ikawo haininanza wakaunerea shabala haka uhupua uende wabile wasili ya jambe vazi jidebriye hadi wazokaya clandestin utsona mbaza makiltas ekakati namba banu waulala koma juka ujidebriye mbulia lale ya jita shawenji gamtulo malahon winji wabiro barini wajore deha marate wadungu mvinyo bade mvinyo giobure ngwana mvinyo haina usiku wana wakomora wana shatu wenji wabirahimo wabala grossesse za warabu wote ubenza hao waviole wazamvu wajahunu ngwa mwazinti za Faransa wajahunu ngwa uje watoloneze fami wende wabiharmaze faye ngo haruma tabu subhanallah Mkomori s'il vous plaît ngasi hunu Faransa garma bionu kangabu lo hunu wasilo na matambo ajonza warejei ngabwa na damu wenji wajibe hao polisi warejeziwa ye polisi haraya s'il vous plaît naranzane ribenzane yutiro hobi wadzadzatu s'il vous plaît kuishia kajuzi kagabo mwana Mkomori gabo wana wa Komori watsuhuja gabo wana Komori videtendraro za taubarini leo ngaba jongi ya kagabo wana Komori tena jukwaza unafanya msafara wabira Libye waje ya Rabbi kairibu hanyu kairibu hao kakomori utabihe shagono mzazaho kakomori utabihe shangawe Komori ngono hanyu kakomori utabihe shangono wansani wao shangale wakati kao hula wayabo huende Libye huende hurengwa hufanywa uchafu uhelwa hufanywa uchafu ramana miramana mshe au kawa naume wenji wawasula armwensi ya Faransa wafanywa uchafu wafiro waviolewa gabo wandu watadanu wanashohao
mrugone mwana mshahenge bala ngutsongo fanywa uchafu na wojiona ngone mndu mshaho madunga na ngutsongo helo na wojiona izo kamtsuelewa kamtsurambua et kangabo il y a des choses qui fait du mal au cœur narangali wanwaro hajuzi njuhanzi wanama walo Libi njuhanzi wanama walo Iraq njuhanzi wanama walo Maroc yo ujoni kwe mnari aliyafanywa msafara na seza henda jifanyi mbahaz eda buemba duka bauka na muujisa ambia mzazao kakweni ngonanza sa hébergement ubehene mapesa ngabo zenzia nti upande wa Kairi Maroc je parlais de misafara ya barini on s'en bat les couilles Kaiti Maroc Kaiti Libye Kaiti Iran kabana marabu Hindu ngasida sina ongaruo nao s'il vous plaît en 100% hormona shwa Komoro wabirai Libye 100% 95% waviolewa wafanywa uchafu waangamiziwa wamitiwa 90% wanaume wa Komoro wabirai Libye wafanywa uchafu niwadzazatu nganyiho Komoro kamsone realite ganyiho Komoro kamsone verite shaga mtsongo utuwaze mali moniko nyanyasi wenda haru honda wohifa Mwenyezi Mungu gujoli baze daula za Komoro gono we kwamba ayati gunjibu ngombo kaya ikahunjia waudu wazaze tabu sesa yeka kujanjia ngawe na tête dure yeka kujanjia ewanjia yewatunjia yewavuka watuvuka yewavuka wakalibi wafanywa uchafu wa mesclave wa ulawa wangamiziwa wajaza Ufaransa waja magobo na mndu ya violewa zamvu ni wahidi warabu wawarenga wakansu wafanya uchafu tu passe quoi wongu joka biar makilia yoka perdu kaheni ya njia yoka stable heni ya njia yodu wasase tabu wanga wanjar mwetinu wanzuare je wende zabu wanga wanjar mwetinu warede hawale vimati wanga wanjar mwetinu walo madelese mondiane wadungwa neze fami iso dezo nongo ujwaba ukaya ngabo wanjia wadi wasase tabu wazienshilibi ngabo wanjia wakana toma ya ukaya we mzaza hangu wanifanyo msafara na njia Kasim eka kutsujibwa nizo nabanga njo ubloki yabidia bezenongo hizo womdu ya biralibi womdu ya birodarini luwabidi waonese setabu mitiviri wajuu na bwenabira wajuu ngamresante setambu za hundo wanama yekawa wahu birodarini kutuwa na ukaya ya realite de nyuhabese kwetu wamweda mafiro yu maulao wanashwa wafanywa uchamfu winji wa ulao wahafu winji wa ngamizobanini eka kutuwa realite Kasim tu peux aller n'importe quoi kawa hubirinda yabidi ambe makalima yao uwede mndu yabira hobanini ninjabira sanga mresante haukaya ngamabilazi njino wanama wavira ngamono wenji wafao ngamono waname likaudu wapashi yao huyelewa haukai jomkinisha kawe hubiri ngono kabo ye insult jomkinisha kawe kujabira ngwanzo uje ngono kabo ye rohombi ikanga mrongo paso ngabo zodia kinrar melinra rozabaiza wa Komoro jusqu'à maintenant kazi jaone kazi jahe katsujwa wafongo namu huyelewa haukujaelewa jokati kafie ekabalamba mimi civil sede tiwono yetambu tijaga mzambo
shamgaja la njabi la njaona tambu ya msafara haukaye si tuna visa si la wa direct ti wa sur Charles de Gaulle chaga mresante tambu kamresante wafao kamresante watabiao c'est ça haukazi namba au wabidua zambe do wavira harmo mno Mwenyezi Mungu narnike taufiki ya jaili haina mwana mkoma lulolibi ya jua ukaya ngabo videtinraru za tuwasili haukaba no udziro ngabo ikao wa ulo wao ngabo melikao zilo barini zikaseo ngabo melikao zilo barini zangamizao ngabo melikao izo kaziatso zama hauza unrampani ngabo zo daki ikao ngasongo ula wakani expre ngasogweda zangamiziwa izo mkomori mtukufu yelewa s'il vous plaît kairo wasimbi haukaya mone makalboshi kwa tuyo leo realite shango ambao kaya ngawe manga kutswanza rije nganyiho kamtswanza rije ndiwa zako mjo hatu komo sufanya mitsango na mitsango kamna wona je viaje comme ça je viaje tunanga mtsango wabala 1000 euro wabala 1000 euro au habala 500 euro yaje ya plane ya renge watoto ya reme yajeza sha je vie ya jaiho ya jafanya hazola fanya mtsango haunjilia hata ngiaka huji iso ndiso mabidi mwelewa sha Mwenyezi Mungu ujojende wazaza hako na hizi familia hako haukaya wojoka Komoro amjoka Ulaya ndo hubeshea no hangalia no faza ngoza zonsipia au usiku nafanya msafara wa sulihunu mihurejete muhutondani wakati lo sadha imzazi waka unanza bona ka Komoro tijantoa se yode heli ya hunu manga okahulenga mjo hanza hujani huyenge okahulenga mjo ukate amjo ugat ujadu hangale nayo izo nyinyi kamtsolo kamtsoza mabila sekweli ova mduko vaibu wa Komoro ye uhanzo ya johambia vile libi mambie nere yo mapesa nifanye hazinu njitae maisha haunere mapesa nifanye namna na bergement nifanye namna nitaimba visa yode yabiti ndo hukana baraka watu kufu shaye ujohamba enda libi sibutambe bado wape ubo mama utionekana mahaba ya lati mahaba fikiro wanyanyuhu wangamia fikiro wangamia heni avuka jahu kana sibuti ambekaja karma souffrance heni avuka jahu ngarma tambu heni avuka jahu la plupart yao wa violewa la plupart yao wamitiwa la plupart yao wafanya uchafu la plupart yao ngabo wa Paris wanadamu wanza imani watu watabisha tu déranger et des messages ya hango da ukana baraka wazaza hatu wa Komoro mleiho Komoro msikubali mfanye misafara wa nyanyasi ya vile misafara ya Warabuni Warabungo wa violeo ngo wa uao ngo watabishao ompashe wa wasulihunu leo omsafara wa Arabuni uhenda yihungo tabishiwa ngo mkinisho ubatisha wandu wa huviole au kakuchujwa na damondo akedonao ngo violewa ufanywa uchafu ufanywa kufuru ramana mshe izo gamfanyiwa ozo uhenda kutupashia zodiac ya espace kagampashio 20 shangampashio na damatimizi jana haumongo mitano wabila pasha au kutupashia osambaleku wala wafanyo msafara au kwa mbaliani no banda wauju wakajo mkinishi hamsi wasuli wauta hamdulo bala wambe wakutiliba balie videtu wakaujo balia shasi karsuhuji yo des messages s'il vous plaît naranzane ribenzane ritukuzane ova mruvo tsiwai vomie ukanemu ukedona mzazaho nefani rana uroha wakati kao hudungu msafara mle hode hundu tambu hulwa wa utabishwa beke huwaswili hau hende iho huzama
hudo jifikiri wakati kaongofu hamba bi subhanallah iyo de message yangu Mwenyezi Mungu narnike taufiki Mwenyezi Mungu narnike hikma haukaya zeluka sinyangu uwo msiba Kasim c'est vrai zo watabisha iyo wandu za wahunda za watabisha kwa unaunzuro wambiwa wanyanya uwaelewe kwa unaunzuro mwana Makasim ewanambia ngabo kuplu ilo Marseille banu yani para wakauneleza za wahunda wanambia Turam emru mshangu hakauhela ho usoni no dingoni hamira imana ulona yabo wa mzungu magali otwangu Turam emru mshangu hani wono no helo no firwa woma namme hakaunambia dole mru msha ambakana huzishia emru mshangu hakauhela na miyabo hafanywa utsamfu no dingoni rosona mimi mru mahe ti helo na emru mshangu yabo sasa ngasina mnamwana muhindi eske ganjokomanie mrumshe bahamitiwa nami mrumshangu kaja zanza haviolewa mimi mrumme wangu izo dezengo jwamba ngabwambilo watabia mwana Makasim ngabwabira mwa misafara miziro wajahunu wadiwaze komor walo harma unwa vinyo mwana Makasim ngabo wajahunu loda sinao wadiwaza ukawaruma watabi anwabira no msafara wa hufana ukanamu kwa turi ya Mwenyezi Mungu raili wajua ka wenji wafu wajua ka wenji ngabo wenji wa hafa wavuka wajahunu wadiwaza wadungu ya jao wadungu ze biere ne ze vinyo gwanao mwana Makasim waivahe gunuziso Gamuhabio Karim ebio wakatoka urongo mafitini ubloki kuranti zendrabo bao olewa message yangu jo kwanza nuhambi uyelewe utsambe wewe hubiri ndo nzo jihadaye joka ekati biro barini message jo kaendendo wishia dawo hamanga ngo aningawe mwade sibiribo juu wishia shabo na birabo juu na jaha visa kena utunga ukabo ntina ula sante ze douleur zunduwa nami ekawe wengawe libi ngawa zofanya msafara nto Mwenyezi Mungu na wasulishi uje uone sha Mwenyezi Mungu na uhafadhi okay Mwenyezi Mungu na uhafadhi haukae ngawe hamajindu tuna akili kutuelewa ukaya izorambao des etambu zunduwa nyanyasi des etambu za wanyanyasi deja sawatawa lona tuna semaine videtinda zabaiza wakomore rutonjwa kawafa ngona mu atambo jihada yao Njabira Libi Njabira Maroc Sibiro aéroport Said Mohamed Ibrahim cha gam ressentir cette douleur parce que gam jokaya c'est pas facile c'est ça c'est pas facile et kawe wengawe France ko biro barini hufuku haba alhamdulillah kajuma swala uswali na humida Mwenyezi Mungu na uombe yo wanyanyu haukanga muamini ukaye huparsa souffrance eka biro barini uombe wanyanyu Mwenyezi Mungu anike imani wa usuli kangwa joka hoja shauti kelsu baba mafiti haukaya wajaza hangu mlo hulumanga wajaza hangu mlo yokomoro oba mrugo tsiwali ikanga ukomoro uhundu mzaza hulumanga habe ngusaide uje Faransa subutu mambie kaboma niveshe mapesa niveshe na bergement nifanye msafara hunu haukaya haukaya
garona aux douleurs c'est jusqu'à maintenant tu as suivi. Ça fait mal au cœur. Wakati kauheni wakati videtenda tayatlawa ladi wakati mwafikiri wa mzaya yetka hujanrande iska hujanfanya nrande wakati kanga obali ni hutsungu hata hulemewa kutsuona mlima kutsuona bahanu kutsuona tambamro hujiransi ngo ufo wakati la ufikire tka hujanfanye. S'il vous plaît, je suis pas ici pour me crier aux gens. Je suis ici pour donner des conseils. Aukanga sina nyanyasi watawa jusqu'à maintenant watsuonea. No wadzazaha wajua ukaya wenji na wenji wafu harmazeme harizo. Emiji hatu wajua ka wenji na wenji wangame harmazeme harizo. Sawarenge riski wabulu wa nyanyasi warenge msafara. Hii message yangu. Mwenyezi Mungu najali wa nyanyasi waone. Insha Allah ugajalika waone. Haini manyanyasi ukanga bo deja warendo ma esclave ikaoze famiza hao kwa tujua kanga waona mwa kwa tinamua. Mwenyezi Mungu ajali wa nyanyasi waone. Wahundwe e liberte ya hao na uhuria wa hao. Waji wadozamba hadisi. Mwenyezi Mungu ajali haini mkomorulu arumamba bahanu utabiho. Mwenyezi Mungu ya mbuli heri na mvuna siha yavuke insha Allah. Mwenyezi Mungu ajailiwa jazaha twaliho komo waresante misafara inu kani inu misafara ya ukangabodona latsa turamu hau yavuke wambebu mwana hakansibano ndo huona hau katsitabia hamili ya mezishenda na uhansumbani hangu utsidunge bahari wenda wangamia ikahumba riviki ngarjo yuhunraba. C'est ça. Et quand on va revivre bon mana hangu, au kariviki amkana muoke hisa. Vaut mieux qu'un siva nous doruona. C'est par le propos de msafara huo. Wa virali binaimo. Njanza mama hangu kajanza. Njanza mama hangu kajanza. Ben non. Sina ujoli na vimwana msafara nsoswiri. Yedi message ya hangu gamsa osama ekaitsoka nimlo iho komori mnelewa naye hawe kaitsoka na majihunrao hobonzeyo wanelewa naye message ya hangu do mwambia ni realite ne verite ya ukaya obwamru botsiwai haukaya haina tambu shanga oboha shekanga welibi huhunru mabando ahurenge go utabishao gujo karma tambu ekahwende harimo msafara mziro ufana ukanamua huwa asula kuja waswili iyo tujuru tambu ya ujoka uhanza ahambia mwanzo hubahize mabenike mnariali ni jitsahi unirena bergement njeni fana msafara shahobira hula no wana makomor yezo dakinu gebahiza wanadamu wenje gebahiza wanadamu wenje ikabanuga mtungu upashia kumeru juhamba sava ikabanuga mtungu upashia 20 baiki wa wenje juhamba sava shavideti ijaza wa hata wandu wa kansi ya media hao ido kansi hobarini kamsuna ya ukaya iyo aniyo ajali shikabanuga mtungu upashia Risio moni valari kansi wakamba équilibre mabavuni. Oh, ce problème wangu kwa konsio hata kwa juma zodiaki wasaya wasisemi ndo barini. Izo kama tutunande kontoka ya ino risque. Désolé. Auke sharipuse de maisha madziro. Shaka ile maisha madziro ya loba simbi obuhanyu rani maisha madziro yobonze rahane risque. Gamsa osamaha hini maadamu ujo partager abo ujo kana imani ya njie ya kana imani ya elewe ya joka ya njaka hamba hawenga shati ifanya hamahaba na nyanzo na sentiment vorlo na wanyanyasi jusqu'à maintenant wafu wenji na wenji watla watso ujongo dao mtsinelewe nayi yo ujo ndea za hena Mwenyezi Mungu haukaya njadea nja insulte saska wone sai opinion yangu ya ukaya o wajabanu wenji wadiwa zo msafara wa barini ngokufuru Mwenyezi Mungu
owajabano owenji wabala grossesse za wana wahindi wenji wa ulwawa imo harumaze bahari hizo ne miji ya sharabu wa viole wadi wa ulwawa wanaume wenji wakanti wa shadingo wote uvenza hapo wazazi na mfikiri misafara yenu s'il vous plaît tampaka da yabo gamtsa hosamaha ikaitu katsinjia nai haukanga umana matsui ya para ntujwa kange yabo kagwanzu ya témoigne c'est accepté ikange yabo ya accepté Kasim nizimu na alhafadh ya miki musomema mtsinelewe naye nolo realite imbi hukumu mtsudabe kakatwanza nje na mutibili nyabe kamla wa majangu kakoli itampaka da yabo bamushirioni bahati njema iwaka wa Mwenyezi Mungu wabeni insha Allah au kama Mwenyezi Mungu woi ujue de munireviki njomkinishi wanyanyasi mwelani walio ukanga unavu wanafia wavuku même pas wafanya mois de mois njomkinishi wavuki haukaye kumfaya kumi yemzima jala jala mpaka yabo merci beaucoup bon